Koңuşum bez nika bir kişini kirgizip algan ne kılsam bolar? Ziyan tiyev. İşin mi ne senin kanı mene? Sen ne dürüvarım oturasın pastayanına. Жаңы суроо чыгарыпсыңар да илгери. Тоқ өлүп кас ичинен тукум чыкса эмне кылабыз деп айтышат элечи. Урушуп бүтпөйт эле малар деп муну суроону берет. Улаңа ошо сүт берсе өлүп эле калсынчы улагын койчу эми. Ошону ичип алып анан дагы эчкини бир тууган деп жүрөсүң, эмне кыласың эми ошондо. Сурайт бир нерсе, жооп берип атсаң, жок дей берет да. Просто уккусу аларга деген мындай ме деп эле минтип бир неге кармата койгондой көрүшөт да. Аракты шарап деппи? O atkanaga varıp durup eşektин tezegini alıp durup tort dep dese kандай bolot? Bir ejeni suroosu 80 yaşka kirgen kampirdin suroosu. Bir katındı bagalbay oturup ekinçin alganga bolovu. Kampirge mınça zararlı oldu eken bu suroo. 80'ge çıksa özü. Tekeberlik boy götürüp ben uşular menen çok namaz okuyumun bu. Men tuflim italyanski, uşular menen kep içkigenler men жүрөмү дейт. Ters ayaktık, жөн эле кайсар. Элдер оңго баса, бул солго басат да, терс аяк деген ушундай. Жөн эле тетирип баш. Чубак Ажы Жалилов 1975-жылдын 21 январында Базар Коргон районунун Мунду сайылында туулган. Ал Кыргызстандагы белгилүү ислам аламы, даватчы, коомдук ишмер болгон. Диний илимде терең билип, насааттарын жөнөкөй түшүндүргөндүгү үчүн эл арасында кенен таанылган. 2010-2012 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии болуп кызмат өтөгөн. Өлкө боюнча дават иштерин жүргүзүп, көптөгөн лекциялар жана сабактарды берип, телевидение жана интернет аркылуу диний билимдин жайылышына чоң салым кошкон. Чубак Ажы Жалилов 2020 жылдын 11-июлунда пандемия учурунда каза болгон. Анын каза болушун Кыргызстан эли терең кайгыруу менен кабыл алган. Өзүңүзгө жакшы караң. Siz ümmetke muhtaçsınız. Ümmet sizge muhtaç. Ben aytım, çuvaktan ulan. Siz özünüzge yaxşı karan. Biz ümmet sizge muhtaçmız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Biz ар дайым dini hizmetkerler, din tutuuçular, dindarlar, biz çubak damlabızda hiç kaçan unutmayız. Sözsüz duabızda ustazımızga dua kılabız. Mına bugün çubak turmat kılıp, mına mufti baş bolup, Abdullah Zükan baş bolup, kança meymanlar gelip oturat. Mına rayondagı moldular, imamlar gelip oturat. Tuğanlarım, mına koşunalarım, baybiçeler gelip oturat. Bardığınızlara çoğun rahmat. Rasa şu men oğlumu ıza turmat kılıp gelgen bolsаңар, sizlerge dagı Kuday Taalam jakşılıklardı bersin, iyigilikler bolsun. Men ne deyim, rahmat. Men oğlumuna daim aytıp gelem, men oğlum bu jaşoda ölmeptir. Ölüp kalsa dagı joktugan adamlar var, tuğanlar var eken. Aytam da daim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah'ım mına 20 jolu, 20'dan aşuun Hatmul Kur'anlardan payda olgan ajır soğuptordu. Söýüktүү Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ıyık ruhuna, anın kutman übülesine, kutman sahabalarına bağışladık. Allah'ım özgöçö dinimizge, Kur'anımızga hizmet kılıp ötüp ketken din alımımız, Hazreti Muftimiz, marhum Çubak Ajıbızdın ruhuna bağışladık Allah'ım. Allah'ım marhumumuzun tiri mezgilinde atkargan bardıq jakşı amalların özüne joldaş kılgın Kudayım. Bilip jana bilbestен getirgen küçük günölerin özün geçirgin Kudayım. Jaratkan Kudayım uşul
din alımımыздın, atası Tacbay atabыздın den soğluğun çın kılgın, ömür rızkına bereke vergin, oğru ildetlerden özün alыс kılgın, neverelerden, çeverelerden sый hurmatın görüp жүрüştü özün nasip ve muassar eylegin ya Rab. Uşul çoğak damılabыздın urpaqtары, oğul kızların da ömür rızklarına bereke vergin. Alardın den soğlukların çın kılgın, geleceğin gen kılgın ya Rabbal Alamin. Allah'ım ustazımızды urmattap, sıylap, alыс жақындан gelip, şul ustazımızga Kur'an okup, dua kılıp atabız, dua tileklerimizi kabul kılıver ya Rabbal Alamin. At-tayyibin at-tahirin, fastecib duaana bi rahmetike ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Ustazdın kabары uğulup kaldı deyip ötüp ketiptir deyip. İyi deyip çoçup kettim dağı gözümden jaş agıp ketti deyip. Olbosa 1 sekundda videosun görgönmesin deyip. Atın ukçumun görgönmesin deyip. Anan ele daroo videolorun izlep gördüm deyip. Mına бүгүnkү күнгө чейин deyip. Бүгүnkү күнгө чейин men жатаарда 20-30 minuta videosun görmeyin жатпайм deyip. Oşonun ustazdın videolorun görüp atıp men namazды үйрөндүm, dinimdi үйрөндүm deyip da. Ustaz ötüp ketse de arkasında o bol to'g'day emgaklari qoldi. Xudoy taolo sog'lig'ini eslab bersin inshaalloh.